हेलो गाइस আৰু আমি মৃত্যুঞ্জয়ৰ ওচৰতে খুব ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আহিছোঁ এ চাওক মৃত্যুঞ্জয়ৰ ওচৰতে বেছি দূৰত নহয় মন্দিৰটো অহমপুৰতে আছে ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हेलो गाइस আৰু আমি মৃত্যুঞ্জয়ৰ ওচৰতে খুব ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আহিছোঁ এ চাওক মৃত্যুঞ্জয়ৰ ওচৰতে বেছি দূৰত নহয় মন্দিৰটো অহমপুৰতে আছে আৰু গাইজ আপোনালোকৰ যিমান পাৰোঁ এই মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাওক আগলৈ वंदे जगत्कारणं वंदे वर्णदरोषणं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यसजाम्बवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं समेवाख्यमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री मृत्युंजयाय महारुद्राय सन्तुष्टा वरदा भवः एक दक्षिणा दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदानेन गृहाणं परमेश्वरः ओम मृत्युंजयाय महारुद्राय नमो नमः साष्टांग प्रणत पावगतं दुःखगतं दारिद्र्यमेव च आगच्छन्तु महादेव सर्वसिद्धिप्रदोभव ओम शांति 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 कल्याणमस्तु विद्यामस्तु सौभाग्य दस्ता नहीं दे हेरुआ गम नापांगे न पखात कर दिएছে গছডাল ভাল লাগিছে সুশ্ৰীহে দি আছে নহয় আমি ইয়াতে দেখোন খাবলৈ পাৰিলো কিছু ন সুবিধা পোৱা নাই তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰি ভোট গ্ৰহণ কৰি যোৱা মই ফৰমাই দিম কি হ'লে